राज्य की सत्य सत्य इस्लामी गाँव में मिगाव मुगे इस्लामी वहदत हिफहट्टा आमुन्ना मगु दक्का दिन मुगा एमे बोड दवरन अदा कुरा बेकवानी हम यगीनु मस दीनी इल्मु वेरिन आमुंगे मदुगा दीना मद उपदेशक कुतन उलum filua heego taanu bagan anga den tibi हम दीनी इल्मु वेरिन उलम मे गतुगे मिसाल दक्का den tibi wes हम दीनी इल्मु वेरिन mi hisabun ufede suwalen ebe राज्य गा दीनी नसेहत दी मगु दक्का den tibi bayin ilmu weringe faratu fennani mifada manzaruto edevana sehattaka ilmu weringe amaltaka dimawani kihawarakatto qur'anaga ayattaka kiti rasulaga hadis fulta vidalu wairu ayan amal kureveni kihawarakatto dini ilmu werinna kiyawake siyasi kolaka bure wadagan nawan jehe bayetto waki kolaka bure wadagan raddu jawabu dinumuga awadinati ulin jehe bayetto waki kantattakan echchake vidalu nuwe bekaru raddu devumuga bayin ilmu werin aguhuri bagotu heda kurevumaki hitama koran jehe kame namaves miedu mis media fenunu manzar kimi berun kiyawa vidaluwe matifas nangawagen miedu hidume koravanti bi ilmu weri mifadan kantattak korevumaki balagana wene kamennu alugondu evves waraka dini ilmu werinna de kola bahe bunani kinu nuwata dini ilmu werinna dimala kudai miskon echke bunani kiwesnu namaves hagiga wani ham hagigata ದಾದಿ ಫಹುಂ ಅಳುಗಡ ಮೀಸ್ ಮೀಡಿಯಾಗ ಫೆಣಿಗೆಂದಿಯೈ ಇದಕೊಳು ಫರಾತ್ತಕೊಂ ಬುನಿ ವಾಹಕಕಂ ಇಲ್ಮು ವೆರಿಯ ಕೊರದ್ದು ದೆವಿ ಮಂಜರು ಇದಕೊಳು ಫರಾತ್ತಕೊಂ ಬುನಿ ವಾಹಕತಕ ದೀನಾ ಎವ್ವೆಸ್ ವರೆಗೆ ಗುಳುಮೆವ್ವೆತೋ ಐ ಅಳುಗಣುಗೆ ಹಿತುಗ ಉಫದೆ ಸುವಾಲೆ ಇದಕೊಳು ಫರಾತ್ತಗೆ ಲೀಡರು ಮಿನಿವಂ ಕುರುಮಂ ಇಸ್ಕಮ ದೇನಕಮಂ ಎಫರಾತ್ತಕೊಂ ಬುಣುಮಕಿ ರದ್ದು ದೇಂಜಿ ಹೆ ವರ್ಗ ಕಮಕಾಮೆದು ವರಬ್ಬೊಡ ಶಕ್ಕು ege fahum mes dini mewriya koni theobbidiyan nulbigem wa majburegge sababun istighfadin maki bagawatakan nuwanakama vidalu wetu wetak kurawwafa etu wetuga sababun edini mewriya hunu fena vetti gina bayge faadu kyun edini mewriya wani amazuefa mifada gotakan amal tabbe hettumuga sababun dini mewrenna maden itubaru divehinge meduga dani fanduwamun mifada dini mewrenna faadu kiya etabba kumiyadu ebatibi suwalaki dini berin amilla vidaluwa bastaka ebe fulunga amaltaka dima waani kon irakunto dini berin naki waki gotaka waki hamataka usulutaka eggotan amalta bahattan jehene baye dini berega lagabulibumaki emihegge boluga ele warabbodu simmae kiti qur'anuga wa muniti ayattaka kiti rasulaga sunnat dirwa ala kormuga masakketawge iturun din fatura heyogottaka nubagottaki adenuga masakketta kurani wes dini berin dini ilmu kiyawake farataka boranuwe islami shariata gota fatwa nerin jehe bayakawairu miyadu mifennani rajyaga ba dini ilmu ek siyasi farataka ekkola borave mis media ga harakat terwamun damanzaru jedadu nokuruman nasihat devwa dini ilmu medu fenigen diyai twitter ga ek farataga tweet taka raddu devwamun gende manzaru aluganuge nazaruga rajyage dini wahdat kuriyeru masha zuwanunge hituga dina medu lobi jessu mattaka bay dini ilmu nagalu misalu dakkawan jehe